Oh, atlang pui zor zorin Indian economy kan zirang vaina chuan monetary policy, liquidity adjustment facility te CRR te SLR ti angchi, open market ti angchi te data securities ti angchi hawa te kha kan zir dona ni i topic enge moza karon da dona wangin enge a detail lutukin kan soidon lova atlang pui zor zor kha kan soidon ni hei a zia kha atlang puya khai in man thei nan ti na ani deuh mai hei hi ke ma siam ani heng ho hei ka siam ani hei tiang hi tha em a indule ting style te po hin ti vedonia ama sign enge monetary policy kan ti chuanin thilman sanglu tuktur te niamlu tuktur te khateng balance kol na khani mai tani RBI hianin ngun tak hianin a check thin ta i achang chuanin thilman hi lo sang waka chang chun atla hniam thuta kha ramina tur thina chumi stability atan chuanin monetary policy hi RBI hian duang tani chumi thilman sang le hniam tur control na pia lama thanzel na tur thanzel na tur economy thanzel na tur po angai to tel pa ani ti chuanin monetary policy a chuanin instruments sang nei ta chumi monetary policy instruments ho chu nge hmanrua ho chu enge chumi control na hmanrua ho chu nge kan ti chuan repo rate kan ti te reverse repo rate te CRR kan ti angchi te marginal standing facility te khang ho kha ani tani chung kan soitong khanin toite teng kan soing ka te kha video po kan nei nol to hemi repo rate reverse repo rate ti ver hi chu ka explain vak to don lo ta atlang pui nga soidon tani repo rate chu nge ni kan ti chuanin commercial banks kan ti ho HDFC te SBI kan teng ho tele a chi sang ho kan poisan ma mo ve thin ta kha RBI in commercial bank ho ne kan poisa puk tir thin ta ni tro poisa puk tir thina lend to commercial bank ne na poisa puk tir thin ta kha repo rate kan ti chuni tani khami apuk tir na rate ta khani tani reverse repo rate ve thung ero chu RBI na commercial banks te ne na changa poisa an puk na rate khani tani RBI pon poisa mo chang nei ve thau aniang chu reverse repo rate mangkhan poisa kha commercial banks te nen chang khan an puk ve thin ani khati khan toite teng ka soyang khati kha ti chung cash reserve ratio lama kal tala cash reserve kan ti chun poisa reserve ti nang khani meya kan hrethiam anga tro a cash in gan reserve ton tani a poisa in enge ni kan ti chuanin entinan bank theng khata hi chu andu am thin ta andu za poisa ten puk tira ti khan an man ni po inna anin en kol theina pia lam khop ten poisa te an puk tir thin tani chu RBI chuna du lo ta bank kha thata ka function chuan ram economy te tan po atang ka ya apoimo ta sia chu wang chun bank inna poisa an puk tir theiza control saknan khanin cash reserve ratio hi manani tani chu enge kan ti chuanin an poisa nei zonga percentage 10 khata kha percentage 10 khata kha RBI ne na reserve in anda lutani mo RBI ne na anda tha ani RBI na lo kol sakani chu an poisa nei zonga a 10 khata kha percentage 10 khata kha an total deposit atangan teng total deposit atanga an percentage 10 kata kha RBI na local sakta kha khantani are ta hi tuin nge siam RBI na siam ani are ta kha akol tir na za a interest rate ta kha RBI na duang ani entinan RBI in da tamro anti chuanin cash reserve ratio da tamro anti chon poisa puk tir tur kha an nei claim don ta mi puite hne na ram economy po kha claimin a slow down deuh don ani ani lo le RBI in ram economy kha ti thanlen tum deuh ta se chuanin ti thalen tum deuh ta se chuanin ti thanlen ka ti na zia chu economy kha enge ram chunga poisa lengvak tam tir du deuh ta se chuan CRR kha an ti tlemang mo CRR rengot ani lo adang te pol la zel kha khan ti tlem don ta ni chuan kan soeng khan
CRR hi cash in anda thin ta ti chuan hei hi ti nge turani a RBI an deposit thina mo bankina poisa engza nge apuk tir thei min hen apuk tir thei ti hriadan khan an hmang thina interest a omlawani ti chuanin CRI hi increase ani chuan CRI rate hi ti tamani chuan bank khan poisa puk tir tur kha an nei tlema economy po slow down do thing kan ti kha a percentage hi RBI na determine ani MCQ tan te po poimo ang ti chuan statutory liquidity ratio hian soile tala statutory liquidity ratio kan ti ve thunga ero hi chu a CRR nen khan ain angviawa mo ain angviawa poisa puk chhuah tir theizak control na tho kha ni tani ama ero chu cash kher ani lawani heta hi chuanin chuan RBI na kol sakher lawani NDTL antita NDTL chu inge kan ti chuanin net demand and time liabilities net demand and time liability mo liability kha khanitani chu liquid asset in an da ngai tani inge liquid asset kan ti chu poisa chantir zung thei turin an da turani cash ringotin kol turani lo tinani chu chung ho chu engtinge kan ti chuan liquid cash depotel thova chuanin precious metals rang ka chak kan ti ang chi te po ani thei to cha chuan government securities kan ti kha ho te khanitani net demand and time liabilities hi han soi fele lok tala net demand and time liabilities hi chu demand mamo huna poisa lak chhu zung thei ang chi te time liabilities kan ti ang chi chu mamo hun ni lova fixed deposit ang chi te fixed term ni ang chi te khang ho shim khani tani net demand and time liabilities kan ti ho chu o kha khani tani ti chuanin bank ina uncall shantur khami SLR anga uncall shantur kha it should be highly liquid ani tuni highly liquid ti omje chu poisa chantir zung ani thei ani turani ti nang ani chu o SLR hi apoimo ma financial stability kha SLR hi na control ani kan soyang khan SLR hi asan chuanin bankin poisa puk tir turan nei thlem don achan chu an mania an poisa an deposit a enge moza kha liquid form anga RBI na kol tura tia puk chhuat thei tura ati lo chuanin poisa puk tir thei tur khan nei tlem dona economy po a slow down ve dona ni hei hi enge inflation thil man sang lutuk khatiang control nan te po khana poimo ani chon he laya G6 kanti government securities kanti ho hin nakina an hnuai lama kan lo soile soi fia donani o hei hi kan la soilova soilong liquidity adjustment facilities ti hi enge ni le liquidity adjustment facilities ti liquidity adjustment facilities kanti chu poisa chevel control na khani meitani thilman sang lu tuk ter tu te niam lu tuk tur te khami adjust na man ruwa khani meita chu report rate te reverse report rate mangte hianin an adjust thinani khani meni toite tenkan soidona kati kha a detail deuh chuan asan pain inin chiaranga nang mani inin chiar theina tura enge lo kam keu sak cheu ang velani chuan comments vela te pon ka mizo tong lamdan te po kha lo soi khain om thina thiam lutuk adik thlapa pasal tha thon thu chiar ang vel tur khan lo be sei lo la mizo tong chu ka thiam thowa mizo speaker kani thowa amai ro chu du hetianga thil han soi tak takai hi chuanin kan tong indu khop lo lai te polo om ve thina kha chu thon thu ngai thak han ngai thak lo tup lo phot meula chu a thain ka sia chuan kathil zia te po enge adik lo lai deuh te po lo om theya khang te po kha in share thiam thousand poi ka ti lova print media ang emo khatinga han pui thu khani lova YouTube pa
kahan students tena initiate thiam tura kan soi zor ang khania chuwang chung ngai thak dang han thiam don nia chuan marginal standing facility hi kan tita bank hen poisa ma mo thu thin ta tro bank hen poisa ma mo thu thin ta chu bank kha RBI khanin poisa kha puk tir thin ta ni emergency loan ang deuni ta ni repo rate point poisan puk tir thin thawa enga tinge marginal standing facilities kan ti chu repo rate kha chu omjene ta kin duan sa thlap ang kha teng khan ni ta thin ta kumtin te po are ta khan fix thlap ta mase marginal standing facility hi chu thut ang suddenly khateng ma mo thut ang urgent needs ang khani ta ni khateng ang khanin interest rate te hi repo rate ai asang thin ani marginal standing facility sa chuan poisa puk na hmanrua tho ani chu RBI hena bankina poisa puk na hmanrua tho ni ti chuan open market operations ti hi OMO kan ti hi Mizoram sarkar ate po kan thinanga OMO ti hin sui fetala open market operations kan ti chu sarkar government securities kan ti ho shal le vel khani meitani government securities kan ti chu inge kan ti chon securities kan ti chu tiang deuh hen han ngai taula certificate ang deuh han ngai taula tro certificate ang deuh ngai taula certificate emo ka shelo o khateng deuh khani in du dang hangai me taula bond kan ti ta hemi certificate hi cheng sanga man hu certificate ani ta ti chonin RBI khana kolta hemi certificate hi bank nena an shalta bank chuanin bank chon a certificate chu an la anga ti chuan RBI hena cheng sanga khan pe don ta ni tiani chuanin kha certificate khan lo kol thata ni kha government security sani hei tha em a chan chu inpuk in rul le lo ti kha omdon lo shim ta bank in na government security sa hi an lei tamani chuanin bank khan poisa nei claim don ani a chan chu an poisa puk theya kha hemi certificate leina hinan mangta security ang dewani ve mai chu kha khani ta ni ti chuan kan soin khan open market operation chu khami government securities buy and sell vel khani mai ta ni entinan RBI point poisa mamo ang chia chuanin bank hena tang khan khami an certificate sal chhuwa to kha an leilet velet thin thauta khatiang ani chuan entina sell to market kan ti chu bank hena emo midang hena lo shalta se khami certificate kha bank ten lo lei cheuta se poisa kha athlem don ta ni achan chu sarkar hena khan poisa khan pe tamanga ti chuan a certificate kha a bon khan kol don ta ni government security sakha ti chuanin bank khan poisa khan lo nei claim to anga an nei claim to nga an nei claim ani chuan poisa nei claim na chuanin bank atanga poisa puk poka a har deuh tat to mai dona interest rate kharon sang to dona chuwang chuan kholaya marketa poisa lengvak kha athlem to don tani ani lo chuanin open market operation mangin hemi bank hena tangte government securities to sakha RBI na leile tani chuan bankin poisa puk tir turan nei tamanga chi chuan poisa te pokha alo tam to anga bankin poisan kol tam to anga chanchu an certificate kha RBI hin sal to awangin a poisan lo kol to awangin ti chuanin interest rate te poka an dia manga poisa te poka min an puk huai to don ta poisa puk khan huai to don ta ti chuanin kholaya marketa poisa lengwa kha atam don ta ni inflation te po achang chuna ti sang ve thei thawani chumi chu control na ani thawni open market operation te po chu po hi chuan special open market operation hi omta chuanin RBI khanin a lei ringot ni lovin a shala ti khan a balance kwal thinani a lei pa a shal pa ti khan a balance kwal thin ni open market operation hi poisa lengwak vel hetiang long term management ani long term management ani ti khan toite ten kan soya chuan makde me chu thil kan soi tak tak a hen ka video ho hi hetia ka soi hetia teaching ka siam reng hen ti hianin ka ti phei deuh top ta hei ka lo tong tu ya te hin lo soi sual no te ka nei thina kamizia ve deuh shim ani thil kan soi tak tak hian soi sual te lo om thina a hria te kha chu mi lo correct zat la poi ka ti reng lo ania chinna ka soyang khanin a kan tong thluk ti vel emo kan lam sual ti vel correct ai kha chuanin adik lo lai vel kha chu hemi
explanation na diklo deu kha chu lo correct zel ro khating kha chu ka welcome lu tu this an open market operation kha chu long term kan ti ta market stabilization scheme kan soi vele tang hai chu short term ani ve ta ni hei po hi control na thau ni ta ni tro liquidity control na thau khani ta short term liquidity management khani ta ni ani ta a ti chuan to manage excess liquidity in the market atitani chune omje chu market ta poisa lengvak tam lutuk ang chi te khatiang control na khani tani to withdraw excess liquidity excess money supply from the banking system kan ti khamo poisa tam lutuk banki na poisa an puk tir uchuak lutuk ang chi te khatiang stabilize na ani tani control na ani tani tro stabilize chu mi zo tong chuan control thil chen ka thi ami zo tong he a sap tong ka soi a translation ni ami zo translation ni sap tong tho lo ni le chen hemi market stabilization scheme mang hianin sarkar hian treasury bills ati chok tani treasury bills kan ti chu short term mo short term toite hun rei lo te chunga government securities ho sal na khani ching government securities ti kan soito ta khanga khani tani chon treasury bills hian soile lok tala inge treasury bills kan ti chuanin sarkar ina rei lo te chunga a poisa mamo angchi khami phusuk na tur khani tani ti chuan sarkar in security sakha asal thin ta a price sapokha a discount na satani tijon treasury bills hian maturity dates ani ta 91 days 182 days 364 days and tlang pui hei pui mcq apom mei thei treasury bills hi zero reason in san chu sarkar hin a leilet le nge thin ni an government securities hawan shal hawakha chuanin very high liquidity ni ta issued at a discount price ani tani ti chuanin hemi omo atanga poisa sarkarina government securities asal na tanga alak lu hawi hi ramchung economy a kha chutilu tukin ati boy lu tuklo ta ramchung inflation ang chi de khatin a control tuklo ta a chan chu heng hi government separate government account na alutani RBI separate government account in akol thachin tani ti chuan government expenditure ang chi tiang ho nan hianin amang thin lawani government expenditure government ina amamo thil ang chi khatianga tan khan amang lawani chutiani chun engtin nge market stabilization scheme mang chun RBI chuanin liquidity chu control kan ti chuanin ramchunga poisa lengwa khalo tam lutuk ta poisa lengwa tam eme hei hi kan lak le tangai ni mi puina an man theiwak lo turin kan control angai nin ti ta ti chuanin an mani khami certificate ang chi bond ang chi government securities ho kha bank ka tele financial institution ang chi te an shalta ti chon poisa lengwa kha bank te khang ho ku ta tang kan RBI khan alo kolla alo la leta anni bank ho chon khami security certificate te khan lo kol tani ti chon rei lo te chunga economy inflation thilman sanglu tuktur ang chi tele poisa tamlu tuka wanga thilman sanglu tuktur ang chi te kha alo veng tani hemi treasury bills hian ka vasoi tha em ti chuan dated securities kan ti vet thungom dated securities kan ti hi chu arei ve thung tani maturity date po fixed maturity date ani ya 1 to 40 years or more ani thin tani long term investment te government investment te khatinga tan te khan manan thin ta government project te khatinga tan khan manan thin tani fixed maturity date MCQ ate poteng hi poimong ti chuanin khang ho zong mang khanin monetary policy RBI khana nei ta khang ho zong mang khanin ramchunga poisa lengwak tamlu tuk turte khatiang kha RBI khana controller ramchunga poisa lengwak atlem lu dukani chuanin an securities shal na te leina te mang khanin atitamin atitlem le thin boktani kha khani ta chuwang chuan kan soin khan it's very enge toite ten kan soi kan ti kha a detail in kan soi lawani tro chuwang chuanin atlang puini a kha khanin
ya tlang pui kha in mananga nang mani pon in zir thei pha don ani ani thadeu in zir don ya lo me